chibai ule when hi September ni somni pariat sang hi le somni pani nilai ni nia min chian chang u ha kha le miao township chunga in kana a firfiak sipai som palian thi min chiana drone manga firfiak sipai baina a sipai pariatan thi Mandalay region min chian township khothen khata in khuar firfiak sipai ta chu September ni somni panga tangin nithum chung drone manga voisom chuang bom thlakin 27 Revolution Force min chian polin an baya sipai pariatan thi thu ria tani chang u a sipai pathuman thi September ni somni paruk jing dar sari le chan ve vel khan sagai region chang u township field thang lam khuwa operation nei firfiak sipai somli vel chu au phobula CHU PDF division lina mine division polin bom mangin an baya sipai pathum thi in pasarian hliam thu CHU PDF polin thu chuan siamani hakha in kana police lammi ang luena thi September ni somni pasari jing lam khan chin state hakha khopui tal veng number ru kongpuya in kana police ang luena thi in arwang phumna kal police ta chu beile ni in police pani na takan hliam thu ria tani September ni somni pasari tlaidar nga vel khan hakha cholbuk veng thlan muala police ang luena ruang phumna kal police te ben ni thu hi da chin juanalin atar lang bokani miawa PDF pakhat thi in sipai panian thi sagai region miaw township September ni somni pasari jingdar level khan chawyet kem om sipai force somruk vel ta chu simin khu alutin anchena hleya chu miaw farmer pola miaw people's army MUA second division commandant maumio tan khaya busania tia ko polten lodole tan baina busania chuan ramtan nunna hlana firfiak sipai lama pahni ka hlum ni in pangan hliam thu tol chung PDF pol ne na tanga ria tani loi ko firfiak sipai tele karen ni tangrual pol te in kana sipai pasarian thia miawri township sipai palian thibok karen state loi ko township kayan taya junction bula inkul firfiak sipai ta chu karen ni tangrual polin September ni somni pasari chomadar somvel khan an kapa firfiak sipai pasarian thi thu ria tani kayan taya junction kongpui thuama inkul sipai ta chu special operation sniper pol le KNDF battalion nina sniper pol tenan baya chu in kana chuan sundar som pani le chan ve thleng o in military council lamin sniper lai puile silai pangai mangin anon ka le na satawangin kareni tangrual pol chu tuma in hliam om lovin an tolson thayani chu tiang bokin karen national union KNU brigade ruk area miawri township tawni khobula haramri pelalut firfiak sipai IB somli battalion hnuai om LIB zale pali sipai ta chu KNLA battalion somni pasari cobra operation le tangrual polten September ni somni pasari sun khan an baya KNLA sniper polin sipai palian ka phluma tangrual polama tuma in hliaman omlo thu cobra operation polin thu chuan siamani chin state matupia in kana sipai pali thi in CDF lammi pahnian thia chauchia landmine poka sipai pakhata thi chin state matupi township matupi le hakha inkara district housing department bula September ni somni pasari tu dar sari le chan vevel khan military council sipai tele CDF matupi ten ka pa firfiak sipai lammi pali thi in hliam torpon omnuala CDF matupi battalion ni nalama sipai pani pon hliam thu tol chung news ten hena tanga sia tani firfiak sipai tele an hnuai om police ten CDF matupi battalion ni na ta chu force thanem taknenan epawangin in kanana satak athen le thuai anrin thu an soitel bok chutiang bokin September ni somni paruk chomadar somvel khan pagori gen chauchi township Ocean khuwa tanpeya ein leichaka omhun khuar turakal military council sipai ta chu Taungu district people defense army battalion 3502 tele special operation 10 landmine in an lo baya sipai pakhat thi in sipai pakhat kotabun thu ria tani rengun Line Township Electric Office kota duty sipai te kan nia tanhlina bompuwa ka sipai pahnian thi September ni somni pasari tlaidar li le chan vevel khan rengun in saingkong Line Township Electric Department Office kot bangkara duty sipai ta chu bomle silai manga bayan nia achung om sipai ten thi ngen rin thu to chung mi tenan soya to chung mi pakhat chuan khopui lam lu na kong atangin boman voma silayan kap zui bok akap tu te chukan mo thailo khoi tangin nge anun ka po kan sa thailo
sipai ui chau ho chu an thi ngei na rin om tin a soi chu tiang bokin September ni somni pasari zan daria le chan vevel khan tan hlin underground gorilla pol YPDF le URF tangrual polin tan hlin university TU campus chung om sipai te chen nan baya sipai pahnian thi thu ria tani sei phiu township NLD News and Information Polami ku to jin uwa sipai tenan that Mogoi region sei phiu township a NLD Township News and Information Polami ku to jin uwa kumsom thum mi chu sipai ten September ni somni palizing lam khan manin an ngai saknuan thazui tak thu sei phiu township NLD party member pakhatin khetten media shila September ni somni panga somhandar somle mi somnga vel khan ku to jin uwa ruang soi sakna hnu ma om chu sei phiu khwa le wema kho inkara ram hnuaya mu ani Wedlet township le tanin tai region ate sipai pathuman thi sagai region Wedlet township yuata chi khobul suebu le sagai inkar kong le ayaro le Wedlet inkar kong peng thuama konga kalte sum khon thin tu firfiak military council sipai ta chu September ni somni pali chhun khan mi naga gorilla force 10 drone in boman thlaka sipai pathuman thi thu ria tani chutiang bokin tanin tai region thawe khopui tanga miai khopui lampan military council sipai officer chuan motor injui chu palo township kade khwale tin kan to kho inkara September ni somni paruk chohnudar hni vel khan palo mi puive hum to pol PPDF le PRDF tang dun ten an lo baya sipai motor injui ta chu palo khopuya cholin sipai thi le hliam tur ta chu ambulance pali in an phurti ria tani KNL 10 military council kem pahnin lale ta firfiak military council Southeast Regional Command Nuaya LIB zani somriat pathum te omna Karen State chia insai chi township phaya tong su khopui lu na lama om pathian tlanga sipai kem chu Karen National Liberation Army KNL battalion somparuk na 10 tukin September ni somni pariat jingkar khan anla ti ria tani Karen source laminan soidan chuan tun an lak pathian tlang chunga kem hi phaya tong su khopui lu na hmuna mi ni he kem lak na hian phaya tong su khopuya naga tlang chunga tangin ral thuam lian anon tong pong ka chiama masen la thai ta thowa ral thuam pon khom nol ti na soi he mun hi Karen National Union KNU Brigade Ruk battalion somparian na te phusakna area chunga omani chutiang bokin KNU Brigade Ruk area chia insai chi township azin khuwa om military council sipai kempo nimin September ni somni pariat lailam khan KNL tenan baya anlak thai thu tol chung niu satanga sia tani nima sela KNU tenena tangin he kem la kani chungchang ero hi chu puanzara la omri lo ti sia tani tamukho puipo na inkana military council sipai ten chena inan hal nual Indo Myanmar ramri sagai region tamukho pui luna September ni somni paruk jingdari advel khan military council sipai tele PDF tangrual pol ten in kapa military council sipai ten chu mun chevel om khuwa chena inte an halsian nual thu ria tani tomukho pui to chumi pakhat chuan September ni somni paruk tu khan minute somni chungvelan in kapa chumi hnu chuan military council sipai ten GL thangboya chen in le akotanu pakhat thil zuar in chu an halta ni tina soi military council sipai rual ten nanmin han leido atanga melthum ge thlengan in beina mi puite chu indamna an hmanga ni rin oma tunari chuan tamukho pui le kalimio kho pui in kalpona motor kong puya mi pui kal lo turin PDF battalion 10 an ngen thu ria tani September ni somni pali khan tamukho pui Miotet district Aungzia khuatanga military council sipai operation nei da chu PDF tangrual pol 10 tum hnian kapa military council sipai somthum chuang an thia hliaman omnol bok thu PDF CAU tamulamin an thu chuan tar langa September ni som pakwa po khan tamukho pui lama military council sipai operation nei da chuan tamukho pui yanlian pain khuwa chen in pali new mun tha khuwa chen in pathum khomhun nuam khuwa chen in pahni an hal cheto bokani PDF teral thuam siam na hun pakhat puaka ral thuam cheng noi zaruk man chuanga kangral Mogoi region Miai township Black God Gorilla Force teral thuam siam na kempa September ni som pariat khan ral thuam lian lai pui mun siam lain thir an den attack per chuak chuan apia loka jenan da na huna tla ina puaka thelmi rualawa puata ka wangin PDF ta chu an vainan tlan chuaka tuma hliam eron omlo ral thuam hlo oma puata ka wangin kangmai po na satakina chuaka
chuta chuan 40mm lai puimu te 60mm te 80mm te 120mm te baka anma ni Black God Gorilla Force siam silai tam taka kang chia bom le lai puimu an siam na an man ropoi mo zongzong akan ralawangin cheng nuai zaruk chuang man aya tam akang ral ti hria tani kumsam sari chuang jel tang tura chung thurel to in sengkho puya misual rui hlo zuar lalpa chowin se le pol te chanchin lo ngai thlaila rengun in seng tang sipa thil ru ka wangte rui hlo zora wangte le tual tha khes te awanga kumsam ruk panga jel tang tura chung thurel to in sengkho puya misual rui hlo zuar lalpa chowin se le apol te jela tanga chhuwa zalen an ni hnu in military council te hnuaya piuso thi pola mangtang kai ngalin sipai tenen patrolling an nei thina in seng township kanna angjia venglal somin ale in zalal pochi atenen mi puite chunga voklal lenin mi khwal checking na te pontel thina politician tele military council daudal tu te chung kuwa thaan vo khan thin thu tual chung mi te hena tanga sia tani tual chung mi pakhatina soidan chuan angjia venglal somin ale in zalal pochi aten miswal chowin se le anaw chin hawate ven himna hnuaya mi puite hena suman khon lui thina tha an vo thin bok chowin seya kumsam sari chuang jel tang tur an chhuwa zalen hnu in military council ten apol tenen kar pakhat thewan peya military council tenen anin kopa mi puite hena politics chungchang soya piang chu in chung ko in kan thatang che uti in sain kan na venglaya an out thin tina soi miswal chowin se le apol te hi military council te phalna in rui hlo the darin an zuar le meka an khosanuam le to hle ti hria tani in sain township kan na venglal somin ate in zalal pochi ate misual chowin se te anaw chin hawale an kit te chu military council ten ral thuam pakhat thewan peya zana khema tang venga te angjia venga te paramia venga te mikhwal checking an nei thina checking an nei ma in chung kho khata member zongjong an soi sapota an thuam rang chakta chu sakin sumandil thien boka chumi hnuwa in sain angjia leile EPC office ate military council sipaitanen in kopin an duty thin ti hria tani tol chumi pakhatina soidan chuan in sain angjia leya sipai pasari misual chowin sen le apolte mi sompali venglal somin ale in zalal pochi ate an vain mi somni pathumin ral thuam pakhat theu kengin zan an duty thina jingdarlia chowin se le apolte chu angjia building a emo parmia venga emo tuk thuan an 18 heng misual rol te hi piuso thi pol ani ta ka chuan hamar kar pakhat nen nom satakin patrolling an nei thin tina soi september ni ko khan misual chowin se pol tele military council sipaiten in seng township chunga mithen khatan mana chung an man te chanchin engma hria zui tur omlovin are maka tunlai hian misual chowin se le pol te hi in seng angjia veng EPC officer military council sipaitenen anin kulmek ti hria tani misual chowin se hi NLD sarkar lai kumsang ni le somparu kumkhan manania an man lai chuan akuta tangin license nei lokar bike le ral thuam tenen an mana kumsang ni le som pathum khan 20 township mai se pakhat kit napin cheng noi sang ni adiman to a ruk aruk photo ba ka lain ta ya to get bula duty police te chemin alo bai to a police pakhatin hliama tuar kumsang ni le som pali kumpo khan rui hlo an man sak to wangin in sain township mingladon township le along township ko tatanga ruk case kidnap case le rui hlo case tenen kumsam ruk panga le thathum jail tang tura chung thure la lo ni to ani misual chowin se hi mopalin lungle na hmuna tanga tlan su hnu in kumsang ni le somparu khan man le nia atlan suwa wangin kumsom jail tang tura chung thurel bel le nia ti chuan kumsom sari panga jail tang tura an ti hnu kumsang ni le somni pakhata military council ten thune nan lak hnu khan min ang hleyan chhuwa zalenin military council hnuai thok piuso thi pola tanghalin zalen takin suaswal rong abol mek ti hria tani model nan mu sani chu sipai ko tin kumruk tang turin rel fel rengun sipai omna apuan miau dagwa model nan mu sani chu electronic communication law section somthum pathum e hangin sipai ko tin achung thu angai tua September ni somni pasari khan kumruk chung tang tura achung thuarel thluk thu chu News of Myanmar in Telegram atar langa model tin zawin choiro mayan kong civil court in akhes an la chui mek ni in an tar lang bok model tin zawin choile model nan mu sani ta chu narim tak thole kumsari tan thaina electronic communication law
section somthum pathum e manga thu boy siam sakin military council 10 August ninga khan manani thun puanga an pani manani chungchanga military council da chuan lam siam ber chu Myanmar culture ne na in mil lo sex lam rong kai thalak le video te America ram website pakhata sum siam nanan the darawang ti ani bera chuti lain anni pani chu sipai dodal na kong zo run pui na ilain mi puite zinga kong zo in an lo pen chuak ve boka wangin military council le athurwal puiten sem ngei turin an beizui ta ni hakha kho pui construction cholbuk kang mai chuak chungchanga Chin State Road Department Director pu thapeng ale anu puyan tlanchia hakha kho pui construction cholbuk kang mai chuak chungchanga thuleng vela wangin Chin State Road Department Director pu thapeng ale anu pui chu thunei tu telaka bibovin an tlanchia thu hria tani hakha kho puya tol chumi pakhat chuan ani hi CDM lut lawania building kang me chua tuma thunei tu berni in military council ten an ring hlela kota po thun zota chumia lung oil owang ani hmel an omna quarter kang me chu anu chorkar khan nuan tlan chia ti na soi puthapenga hi August ni somthum pakhat jingdar nile achan vea hakha kho pui State Road Department huam chunga building kang mai chuaka hakha District Road Department a AD mi pahni A1 mi pakhat le nathak tu mi pariat te chu chinsia lawan bo chungchanga hakha police station a thu boy zialuna mo phur tu berani thu hria tani hetiang boro ka wang hian puthapeng ale anu puite chu chorkar thum liam ta khan hakha khopia tangan tlanchia thu hria tania chung mi som pakhat chinsia lawa bauta te chu military council sipai tele CDF te in ka boina hakha khopui le thantlang khopui inkar timit leido siam turten nia August ni somthum pakhata kang mai chu ama dewa bauta ten ni chung chinsia lawa bauta te chu CDF ten an man le man lo thu hria tan ni lawa chinsia lawa bauta mi som pakhata chu ram turin nan CDM te chin mi te nen soi ho tura thu thang oma thukim chang ero hria chian ala ni lo tunari chuan Chin State Road Department of Vice in Charge DES u chomin u chu acting director CE atan Ministry of Construction 10 mo phurnan pek thu hria tani military council sipai pahni CDF kan palet ten hena anin pe Chin State kan palet khopuya military council sipai pahni netu angale police vanding ate chu anral thuam fam kim nen CDF kan palet ten hena in pek thu hria tani military council sipai pahni netu angale police vanding aten anin pek thuan reporta CDF kan palet ten an ba mu thu September ni somni paruka CDF kan palet thu chuwa tar lanani CDF kan palet ten choi moina tangka fai hlanin mun himlaman thon to thu hria tania anral thuam hlan te chu D3 silai pakhat MA2 silai pakhat G3 silai magazine pahni MA silai magazine pali G3 silai mu somni pariat MA silai mu zathum le somli paruk bulletproof pakhat te ani Rohingya mi te kirle thei turin Bangladesh Prime Minister in UN angen Bangladesh sa Rohingya ral tlanten omna mun ngaya kirle turin military council ten an ngen thu Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chuan AFP media group tenen anin komna a soya diktak chuan an vai hian an omna mun thawa nun phungpa ngayan omle thei kan duwa chu wangin him takan omle theina turin Myanmar Military Council te hian thei top chuaram se ti in sarkar liamta a AFP media group tenen anin komna a Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chuan soya Rohingya to omna tur kan ruam manna a ramchung leilet mun le environment thangin kan siat phani ti in a soilang bok zirtom nia UN General Assembly a po Prime Minister chuan mi makdadoi chuang ral tlanti har sanna hi anram din mun thalo wanga har sanan to thule kirle thei turin UN hena tanpuina ngen bok Myanmar Military Council te hian Rohingya ti ming an pom lawa ral tlan an kirle chuan endik photan niang ti in Bangladesh nen raman ti to a nima sela ral tlan te thon kirle hun tur chu kum alawai mai theya kan soi ho zelang ti in thudel kil an da ringota vo in thlenga tuman kirlo wangin Bangladesh Prime Minister chuan UN General Assembly a asoi chuak le ta ni Myanmar model Hanli i Canada a omphal sakani Maniloka Thai Bangkok khopui Suvarna Bhumi Airport an humta Miss Grand International model Hanlei chu Canada a omphal sakani thu Bangkok Post chuan September ni somni parukha na tar langa model Hanlei hi Canada Toronto khopuya refugee in omdona September ni somni pasaria
Bangkok khopui Suvarnabhumi airport atanga thlok chuakin South Korea chol zokanga Canada raman thon ludon thu hriatani model Hanley chu September ni som pariat khan visa buaipuya Vietnam kalhnu in September ni somni pakhat khan Bangkok khopui Suvarnabhumi airport a an se leilok thu hriatania chutianga sena omchungin UNHCR hena tanpuina dila Thai sarkar chuan Myanmar raman thon hodon lo thuan soya September ni somni pathum khan UNHCR thunei tu ten ba mu in mun himzo ka turin an ruam han sakta ni Myanmar Miss model Hanley hian kumsang ni le somni pakhat March ni somni pasaria Thai Bangkok khopuyan buat sai Miss Grand International 2020 inti siak na do sana Stop the War and Violence ti thupui manga Military Council ta chungchang khovel hria ta puang zara chumia wang chuan Military Council ten Hanley chu ram soi chatu wa pu in section zale somni pali e mangin thu buayan ortir me kani Khetel media in nimin September ni somni pasaria sipai thizar le PDF thizar report ala khom danin Chin State matupi a sipai pali thi in CDF mi pakhatan thia Rangoon Tanhlina sipai pahnian thi Mandalay region Minchiana sipai pariatan thia Second region Changua sipai pathuman thi Chin State Hakha a sipai pakhatathia Second region Miawa sipai pahni thi in PDF mi pakhatathi Karen State Loiko a sipai pasarin thia Karen State Dimoso a sipai sompanga thi in PDF mi pakhatathi Karen State Miauri Township a sipai palian thia Mandalay region tapai China sipai somthum le palian thi heti hian nimin September ni somni pasaria sipai thizar le PDF thizat Khetel media and report ala khom danin Military Council sipai somria tan thia PDF lammi palian thibokani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thlak theide chu ni e